Ka Shillong Lajong Football Club beryakin honya lek ka jong kemegelaya polis kin semi madan banyak kun hak one day football tournament belapin long the Little Charm School kin road PO Mairang Eastern West Casihurst District. Kajing penlong gini ke Limpung lek kai kebal salong hamadan lek kai football hak Shnong Stangshong Mairang kalong kum shibenta ban pinmi pisa na kabenta ke Little Charm School. Wan ban saki kani gajing lek ka jong kini atli kin hon mapau khmat haga jella kaban salong haga lai photri ku julliu arajar apusan haga por arbaje no asni.